Tashun Evangelio yu'un Juan ta capítulo 21. Yashhachi albetik te binutil Jesús la yaks bata ilel tas tohol huktul te no puheletike. Hichay albetik ta versículo 1. Pati la yaks bata ilel yam vuelta te Jesús tas tohol te no puheletik yu'un tabay ti mar Tiberias. Hichlas pas te la yaks bata ilele. Sobos baik a te Simón Pedro sok te Tomás te Dídimo yans bile. Sok Natanael te talem talum Cana tas kinal Galilea. Sok te snichan, sok te snichnab Zebedeo sok chep shan no poheletik yu'un te Jesuse. Layal te Simón Pedro Yashbon ta tsakchay shi. Layal uk te yantike. Yashbotik uk yahointikat bael shik. Hich bahtik o chik tabarko haok meto. Shunal ahkubal malas tsakik kohtuk te chaye. Tikalal yakish ta sakubel tel atik inale. Ay tati ha la yelik te Jesuse. Te no puheletike ma balas naik te macha. Te Jesus hichla yal viniketik. Ay bala tsakik kohtuk te chaye. Shi. La yalik mayuk shik. Albotik yu'un te Jesuse. Aka ochel taha tabay el barco te tsakibal chaye. Te meya taik a te chaye shi. Albotik yu'un te Jesuse. Aka ochel taha tabay el barco te tsakibal chaye. Te meya taik a te chaye shi. Hichlas pasik te bitil albotike. Patil ma hu yu'onix nitel ochel tabarco te tsakibal chaye. Taska te nohel ta chaye. Hich te nopohel te bayel kush batayotan sok te Jesuse. La yalbeya i te Pedro ha te kahwaltike shi. Te kalala ya istohol te Simón Pedro te ha te kahwaltike. Las laps ku ta ora. Las chos ba ochel ta ha. Te yantik no poheletike. Kotik ta ti ha sok te barco Stsakuhik tel te sakhibal chay te nohel ta chaye. Yu'un ay nanish ho vinik metro yilos basok te ti ha Kalal koik ta lumkinal la yilik. Chamal kah chamal kah. Tashun lek yachilkop yu'un te Juan tabanti capítulo 20. Yashahchi albetik te binutil Jesús la yaks bata ilel tas tohol huktul te no poheletike. Hichashashtayalel ta versículo 1. Patil la yaks bata ilel yam vuelta te Jesús tas tohol te no poheletik yu'un tabay ti mar Tiberias. Hichlas pas te la yaks bata ilele. Sobos baika te Simón Pedro sok te Tomás te Dídimo yans bile. Sok Natanael te talem talum Cana tas kinal Galilea. Sok te snichnab Zebedeo sok chep shan no poheletik yu'un te Jesuse. Layal te Simón Pedro Yashbon ta tsakchay shi. Layal uk te yantike.
Yesh botik uk yahointikat bael shik. Hich bahtik ochikta barco hauk meto shunal ahkubal malas tsakik kohtuk te chaye. Tek alal yakish tasakubel tal a tek inale. Aita ti ha la yilik te Jesuse. Te no pohele tike malas naik te macha a. Te Jesus hich layal. Viniketik ay bala tsakik kohtuk te chaye shi. Layalik mayuk shik. Albotik yuun te Jesuse. Aka ochel taha tabaiswa el barco te sak hibal chaye te meya taik a te chaye shi. Hichlas pasik te bitil albotike. Patil ma hu yunix nitel ochel ta barco te sak hibal chaye. Taskah te nohel ta chaye. Hich te nopohel te bayal kush batayotan sok te Jesuse. La yalbe yai te Pedroe. Ha te kahwaltike shi. Te kalal la ya istohol te Simón Pedro te ha te kahwaltike. Las lapsku ta ora. Las chos ba ochel ta ha. Te yantik no poheletike. Kotik ta ti ha sok te barcoe. Sakohiktel te sakhibal chay te nohel ta chaye. Yuun ay shanish ho vinik metro yilos ba sok te ti hae. Kalal koik talum kinal. La yilik chamal kah te a sok kahal ta akal koh chay. Sok aywa te a. La yal te Jesuse. Ich aik tel chaosh kohtuk te chay a tsak belik toe shi. Te Simón Pedro och bael ta barco, las nitlok el tel ta ti ha ta lumk inal te sak hibal, chay te nohel ta niwak chaye. Ay oshlahuneb shchavinik 153 tahkot, manchuk te mek ashem toshan bayel ae. Ma ba chi yuun te sak hibale, la yal te Jesuse. La me veanik shi. Inte no poheletike malas nabeik. Ma las hok obeik tuluk machaat a. Mayuk macha shi. Mayuk macha shi yuun. Snaohikis tohol te bitil ha te kahwaltike. Noptzah bael ta kak te Jesuse. Las saktas kab te vahe. La yak beitas kabik te no poheletike sok uuk te chaye. Ha yoshebal vuelta te la yaks bata ilel tas tohol te no poheletik yuun te bitil chakushishtel tabay te animaitike. Jesús las opon te Simón Pedroe. Versículo 15. Te kalal la hishyo tanik ta veele te Jesús ka yalbei te Simón Pedroe. Simón te snich anat honase. Kashbal hich kushon ta otan at te bitil inyantik to shi. La yal te Pedroe. Kush kahwal. Ana ostohol te kushata kotane shi. La yal te Jesuse. Maklimban te alal chihetik kuun hiche shi. La yalbeishan taschebal vuelta. La yalbeishan taschebal vuelta. Simón te snich anat honase. Kushon balta otan shi. La yal te Pedroe. Kush kahwal ana ostohol te kushata kotane shi. Jesús la yalbei. Kanantaibon hiche te chihetiku une shi. Te yoshebal vuelta la yalbeishan. Simón te
tes nich'anat jonase. K'uxunb'al tabo'tan xi. Te Pedro las melyo'tan yu'un te yoxeb'al ixvuelta te albot te k'uxunb'al tabo'tan te xie jich layal. Kajb'al ay tabo'tan spisil. A'na'os tojol te k'uxat tako'tanej xi. Jesús layal b'exan ma'klinb'on jiche te chijetik ku'unej. Sok jamal meyakalb'at tek'alal ch'iyel to'aj atukel ya'lab te'ak'u'ej. Sok chikan b'antiyas k'an abo'tan te yaxb'enatej. Yan tek'alal yaxmamalub'atej. Ja'nanix ya'ab'ak te'ak'ab'ej. Yu'un yan mach'aj yayakb'etix a'lab te'ak'u'ej. Sok te'meyaj yik'at b'a'el te b'anti mas k'an te'ab'o'tanej xi. Teb'it'il jich layalb'ej te Jesusej ja' layakb'ey sna's tojol teb'ilal lajel yaxk'otasb'en te Pedroej. Te jich yayak ich'el tamuk' te Diosej. Tek'alal lajyo'tan tayalb'elej jich layalxan. La'mej junawon b'a'el layut. Tejnopojel te buen k'ux tayo'tan te Jesusej. Versículo 20. Te Pedro lasujtes b'ayil tz'akal b'a'el taspat tejnopojel te b'ayal k'ux sb'atayo'tan sok te Jesusej. Sok ja'nix te mach'aj slak'oj sb'atab'e'el sok tela sjojk'ob'ey. Kajb'al mach'aj te yayak'at ak'ab'alej te xie. K'alal layil te Pedroej lasjojk'ob'ey te Jesusej. Kajb'al ja'xan inwinik toj xi. Layal te Jesusej te meyas k'an ko'tan tekuxul toj tek'alal yaxtalonej. Ma a'b'en ta'uk teja'atej. La'mej juynawon layut. Jich pujsk'oplal tayolil kermanotaktik te maxlaj stukel tejtul nopojelej. Ja'uk me'toj te Jesús maja'uk layal te maxlajej. Ja' naxlayal te mejich yas k'an ko'tan tekuxul toj tek'alal yaxcha'talonej. Ma a'b'en ta'uk teja'atej te xie. Ja'nix tejnopojel te laxcholix tel taspisil sok te las tz'ib'uyix ochel tajunej. Na'ojtik stojol te melel spisil teb'ilal tz'ib'ub'il jilel yu'unej. Ja'uk me'toj ay tob'ayal xan teb'ilal las pas te Jesusej. Te spisiluk yayich tz'ib'uyelej te yakal tejo'onej. Matik'uk yax'och tab'alumilal te jayeb'äk junetik te jichukej jichuk. Te'laj xolka'tik te spisil te libro yu'um telek yach'ilk'opej y Diosmej ak'ayakb'et b'ayel bendición ta'bo'tan temela'b'ay tojol te biayal tes jun telek yach'ilk'op yu'um tejuanej.